Ikaze kuri Rwanda News. Ibibera mu burasirazuba bwa Kongo ni ibirego bikomeje kugaruka ku kuzimya itumanaho, abacancuro n'ihohoterwa riri gukorerwa abasivili. Raporo zitandukanye ku bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari ibikorwa by'ihohoterwa bikomeye bivugwa ko byakozwe n'abantu bakodeshwa abazwi nk'abacancuro, bakaba bakora bubahirije amabwiriza avuye Kinshasa anyujijwe mu nzego z'ubuyobozi bw'ingabo za RDC FARDC. Nk'uko amakuru abivuga, kuzimya itumanaho, internet n'amatelefone byabe mu bice by'iyo ntara ntabwo byari impanuka, ahubwo byari bigamije guhisha ibikorwa by'ihohoterwa. Bivuga ko byifashishijwe mu guhisha ishimutwa ry'abantu, ubwicanyi butemewe n'amategeko, ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ubusahuzi. Byose bikaba bitarashoboye gukurikiranwa cyangwa gutangazwa mu itangazamakuru. Abakurikirana ibibera muri aka gace bavuga ko kubura itumanaho byashyize abasivile mu bwigunge bukabije, bituma bahohotewe n'ababibonye babura uburyo bwo gutanga amakuru, gufata amafoto cyangwa amashusho, bityo ukuri kubura uko kugera ku rwego mpuzamahanga. Aya makuru kandi avuga ko hari imyitwarire mibi n'uburangare bivugwa mu mitwe ya Wazalendo n'ihuriro ry'indi mitwe irimo abarwanyi ba FDLR, ingabo z'u Burundi n'ibice bimwe by'ingabo za FARDC, baboneyeho gukora ibikorwa by'ihohotera mu mwijima watewe no kuzimya itumanaho. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bagaragaza impungenge zikomeye, bavuga ko kuzimya itumanaho bigenda bikoreshwa nk'intwaro yo gucecekesha abaturage aho kuba ingamba z'umutekano. Bashimangira ko ibi bibangamira ukuri, bigakumira igenzura ryigenga n'ubutabera. Kugeza ubu nta gisubizo kiratangazwa ku mugaragaro n'ubuyobozi bwa leta ya Kinshasa ibirego bivugwa muri izi raporo, ariko haribazwa ko hakenewe iperereza ryigenga kandi ryimbitse kugira ngo hamenyekane ukuri ku bibera muri aka karere no gushyira mu bikorwa ubutabera aho ibyaha byabereye byabaye indengakamere ndetse byabaye bidakurikije amategeko mpuzamahanga. Nge wumvaga ni Damu, iyi ni Rwanda News. Gakora subscribe, kuri like, share and comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru mashya kandi agezweho.